अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह क्लास 4th यस झील डल अत मे पत्किन ग्रामर कहीं ग्रामर सह पढ़ो इस ग्रामर क्या गो नावत यानी कि नावन नावत वो तुम नावत नावत क्या गो ब्रो नावत गो नावन नावन क्या गो नावन उर्दू पे वनो इसम क्या वनो इसम इंग्लिश पे वनो नावन क्या वनो नावन तो पोर्मुत नावन नावत दो किस्मिक आसान यानी नावन नावन गो कुन चीज़ुक नाव कुन जाय हुंद नाव कुन शख्स सुंद नाव पत दुयम सवाल सह शख्स आसा खास किन आम सह चीज़ आसा खास किन आम सह जाय आसा खास किन आम अत बना बह इंशाल्लाह अलग वीडियो तथ मज लिख बह अमिच डेफिनेशन फिलहाल मे तुहद सबकस मज यह दिथ यह मे समझावन गोया कि नावन क्या गो इसम क्या गो नावत क्या गो कुन जाय हुंद नाव कुन शख्स सुंद नाव कस चीज़ सुंद नाव युस ज़ाहिर कर युस बयान कर तथ वनान नावत क्या वनान नावत पत युस नावत यह नावत दो किस्मिक नावत दो किस्मिक कहीं यह कन्फ्यूजन करमा बह तो दूर ये सिर्फ तुम पढ़न ज कस्म पढ़ने अमिक नावन वारिया किस्मिक तो समझस मज ये तुम पढ़ान इंग्लिश मज कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन मटेरियल नाउन बाकी चीज़ सह वो बीकिस वीडियोस में फिलहाल वो तुम ये दो किस्मिक यानी खास नावत आम नावत तुम पढ़ा आम प्रॉपर नाउन तो कॉमन नाउन यानी खास गो प्रॉपर नाउन आम गो कॉमन नाउन कुन खास चीज़ुक जाय हुंद या कस खास जानदार सुन गो नाव गो खास नाव क्या गो खास नाव मिसाल के तौर पर महात्मा गांधी ये महात्मा गांधी यहाँ अगर ब्याक मिसाल निमो शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह अल्लामा इकबाल ठीक गो ब्रो यानी क्या खास क्या खास यानी कस अक्स शख्स सुंद नाव इन कह बोड़ कारनाम कोरमुत मकई सुत मकाय सुत खास मकाय सुत खास सुत मगर मकाय सुत यह खास मकाय सुत आसो तुम खेमुत डिश बना सह सोनमर्ग वो सोनमर्ग खास जाय जाय मगर सोनमर्ग खास सोनमर्ग क्या खास यह खास जाय यह खास जाय अकस नाव कुन आम चीज़ुक जाय हुंद या कस आम जानदार सुंद नाव गो आम नावत क्या गो सह आम नाव मसलन गाम प्रथ कुन जाय गाम आसान दोद यह आम सुत आम अशरफ आम तो समझ आम नाव आम हालतन में इस्तेमाल करान यम खास करान प्रॉपर नाउन खास इस्तेमाल करान वो सवाल यमो नावत्यो मज चोरियो खास नावत तो आम नावत बिन बिन तो लिखियो कापी पे वो क्या कर उस यह मज गोडनुक इकबाल यानी कि डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल वो क्या गो ब्रे क्या गो यह क्या सा गो खास नावत क्या गो यह खास नावत तो क्या करियो वो तुम क्या पे लिखियो तुम लिखियो पे कापी पे खास नावत पत कोऑर्डिनेट पे लिखियो अल्लामा डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल को ठीक है यह नाव लिखियो तुम खास ओट यह ओट यह गो ओट यह ओट ओट यह आम क्या ये लिखियो ये लिखियो बन कर लिखियो आम नावत क्या ओट लिखियो ये ठीक है यह वावस वाव वाव ये पे समझ तुमल ओट मगर तुमल ओट यह खास यह लिखो ये मज तुमल ओट क्या तुमल ओट खास डलगेट तो खास डलगेट मतलब खास गो सह बे कहें नाव डलगेट यह बे कुन जाए नाव ओट ओट हे तुमल ओट तो मकाई ओट तो कनक ओट तो मगर तुमल ओट खास गुलमर्ग खास यह गो खास यह लिखो ये खास जाय मगर गुलमर्ग अकु जाय खास जाय गाव यह आम गाव आम गाव लिखन ये जर्सी गाव खास यानी गौ गाव आम मगर जर्सी गाव खास यह कुन खास पर्टिकुलर नाव
جھیٖل جھیٖل چھِ واریاہ جھیٖل گٔے عام جھیٖل کیٛاہ گٔے عام باغ تہِ گٔے عام باغ تہِ گوٚو عام لیک چھِ واریاہ یہِ چھِ عام پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ مُلکَس منٛز باغ چھِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ مُلکَس منٛز گٲو چھِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ مُلکَس منٛز مگر جرسی گاو یُس چھِ کُنہِ خاص جایہِ نِشاط باغ یُس یہِ چھِ خاص یہِ کیٛاہ چھِ خاص کیٛاہ چھِ یہِ گام یُس یہِ چھِ گام کیٛاہ چھِ گام چھِ عام گام کیٛاہ چھِ عام پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ گام آسان پرٛٮ۪تھ کُنہِ مُلکَس منٛز پرٛٮ۪تھ کُنہِ شہرَس منٛز گام آسان تۄہہِ آوا سَمجھَس منٛز ڈاکٹر سر محمد اقبال کیٛاہ چھِ خاص اوٹ کیٛاہ چھِ عام توٚملہٕ اوٹ کیٛاہ چھِ خاص ڈلگیٹ کیٛاہ چھِ خاص گُلمرگ کیٛاہ چھِ خاص گاو کیٛاہ چھِ عام جرسی گاو کیٛاہ چھِ خاص جھیٖل کیٛاہ چھِ عام باغ کیٛاہ چھِ عام نِشاط باغ کیٛاہ چھِ خاص گام کیٛاہ چھِ عام تۄہہِ آو سَمجھَس منٛز تِم چھِ ژارن الگ الگ یِتھ پٲٹھۍ ووٚنمو تۄہہِ خاص ناو لیکھِو پٮ۪ٹھٕ کَنۍ عام ناو لیکھِو بۄنہٕ کَنۍ یُس خاص ناوَس منٛز یی سُہ لیکھِو یورٕ کَنۍ یَتھ سۭتۍ یُس عامَس منٛز یی سُہ لیکھِو یَتھ سۭتۍ تۄہہِ آو گوٚبرا سَمجھَس منٛز